Hello, hi, atu tana zai kong da kani from than halai ti sia chon Pupa na ne an rak ngai mi Hla-aw phun tam pi laka Chimthli Hla-aw timi hla ai tho ke ning Tuanbia le zai tin da sak ning asi timi khatu tana un ishar than ding ko un itimi asi I Chimthli Hla-aw timi ha zai tin da arak chua ning asi ti sia chon apakhat nak bi ka Chimthli kan timi cho ni chua lai ni tlak lai a rang mi thli khe asi Chimthli a hrana chun ruahpi arak phorh chi ti hi lai Pupa na ne anak I mat tha Tuanmi anak I ma tha Tuanmi ase I Chimthli chu alang in a hrang e zo thli in a khir mi a umbang in sau pi pe zul in a hrang mi zong a cha khuati a phor ton ti kha Pupa na ne anak I ma tha mi chu ase I chu Chimthli her le nger ngoi ning hoi in hi Hla-aw hi khuawang ne achua pi mi asi tia anrak ti mi ase I atho ke ning chu zai tin da asi kan ti sia chon hran hring khua mi pa pakhat ha kha peng asimi hran hring khua pa pakhat hi tikuang asai lewa keng fa tuke chu Chimthli ahong her ahong hrang e chu Chimthli a hrang mi na chen a keng fa cha avun zual tar chin ban tukin avun thei e chutika achu ka keng fa azual ter chin chu tia avun ti chu lewa chon khuawang asimi pakhat ne Hla-aw in arun sak ti se I chu zai tin da asak ti sia chun achu ka keng fa chu sathal ka bange tlawmin idin lang ti kha athinlung chunga khuawangin ne Hla-aw arun chim e chu ti chun Chimthli aw ti mi chu a thahnak asi ti kha se I ka vun noi ri asia chon hran hring pa pakhat tikuang asai lewa Chimthli her chu hrang ko a keng kong fa avun zual ter chin e chu lewa chun hi hla hi khuawang ne awin arun chim mi asi ti kha se I achu ka keng fa chu sathal ka bange tlawmin idin lang ti kha thinlung chunga bia avun ra e chuchun Hla-aw chu avun sak ti se chu a aw chu zai tin da si ti sia chun achu ka keng fa chu sathal ka bange tlawm in idin lang ti kha chu ti chun awn avun sak e a solfan an vun tial mi chu la do 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 la la do 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 la do 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 ti kha awn chu khuawang ne avun chim mi asi ti kha Chimthli Hla-aw ai thoknak chu ase I adang Hla-aw zong tam pi a ta chu naka chakai phim aw te bantuk chope aw te bantuk thingphorh sang aw te bantuk Hla-aw phun he phun tam pi a e chu phun tam pi chunga chun zaimuzat kan rak chim chang zai tin da Tuanbia ase zai tin da ai thok ning ase ti kha tam pi kan rak chim chang anu zonga he bantuk lai kan kal chia kan Nunphung kan hot le kan cha le kan bia le kan hla na hol thuk bi thuk na zong than chho chin ko na ka ding cha le kan Tuanbia kan thei kho na ka ding cha ahhin Chimmi history Laimi history ya te chanthar minau ne foiting kan thei kho na ka ding cha kan rak chim nang mang nak ase ye war phun sia chung ka YouTube ka subscribe rak to ve lo bentuk Laimi phun ha ai petlaimi kan Nunphung kan hol cha le bi thuk hol thuk ai petlaimi kan Tuanbia ai petlaimi ka tampi rak phu ve lai ti kha ka na dok nak pi ka punin cha kan du mi se nu video tu kan tong than tin hala bye